Yamira talifusa wabaya mifefu Yahobu. Salom. Noso bahasa radede vasitobali tema ma tuho va malofan nunufadru tema Natal bazi duanga hena dobla ruadre PGI fama KWI. Bayaya da nihala moroi bazura matayo fazadua ngabuasi 2B. Bahasa Indonesia imane maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Babaliniha keda imane balatere lalabe wangabuli badanera. Balatere lalabe mangabuli badanera. Badazi tobali ni osisi eda ena tola ahate baboto badededa hadia gelwaha daromaliere. Yamira talifuse moguna wa taanofuli. Hana vabazi 25 Desember te falua vanunufatu. Si fafana wa vanoda ni faduhu si tede vabazi 25 Desember adre ve aso Yesu matupu Yesu. Hade bere me enewawa fatwa leda babada tupu Yohane. Ba irasa tua lamane 25 pawasione bada tupu Yohane irege enewawa efada dania ya ia 25 pawasifele drua ba atupu Yesu. Da sapua. Pasidua beregoi me notobali sitoele ma tradisi ba gereja ionarai ngautusidua abad kedua. Bagi nete Paus Telesporus defi otua dobla ene irugi otua telunga fulafitu te honogoi va talubongi 25 Desember te falua banunufatu. Daozi dua nia. Basitelu bava maduhu va Yesu Keriso adrezi druhu haga gulidane tenga dewa matahari. Hana bere ba Eropa, ba Roma, ba Germani, ba banahia va ero 25 Desember adre ba la falua va neretede ni fotei hari lahir dewa matahari ni fotei Natalis Sol Invicti. Bahiza bertradisi le faudu balalava mati adre dania goi va bazi 25 lamane tenga luo tenga dewa matahari zinohaga gulidane no Yesu Keriso simane niwania ba Yohane fazawalu nga wasi feledua. Ia dai data osisi hadia ia nesi ba mertomane hadia gamakai tamala terbelakang moroi ba duho matema Natal PGI KWI samuzada. Sifana mukuna bota badededa vaturia somusodede ni suramatai o adre bate tadesai ge ia yamira talifuse baniha Keriso si onarai niha Yehuda maniha Yahudi. Pasidua te hodrege wangopaka va amabu ula lilo balangi babangorifi esigulidano ya ia faatohare Mesia faatohare razo va atuledre ba ifaduhu matai o adre va no alua no te fauluge ba Yesu Keriso. Iyo baka matai o adre. Ena boi la alu-alui boi la balo-baloi. Iyo baka va Yesu adre. Ya ia zidruhu Mesia. Ireke na i faudu bazino mufaduhu va ya iadre sino Mesia la odasi ya fe furazo moroiba nahia sareu moroiba kulidana. Natahu ke tao sisi ya mi raama ina talifuse zurazinuna fitunga fularua nga wafulu irugi nga wasifilizara fauma Yesaya nga fulu nga wa
Ba tefaduhu bada va moi dania razozaba ave razozeba solo sumange Mesia. Razo moroi ba soibo. Ba medromane ba Yesaya 60 ayat 1 imane banguma bada ihavui drauge fa oya kodra adre ono kodra Midiano ba ono kodra gefa dozi so ira moroi bazaba la ohe kana ba kumoye ba la turiaike nilau Yehova fa ebua de dunia moroi bada romalida ba no so va aboto badede va ira gatupu hadre no fa mauluge hadiazi no muwae bagamabuula li sifafan. Ya daida tau sisi. Bazilele ira ama ina ira talifu sefefu soli mga vale zinangea aboto badededa mo ama khaita baduho vanunufadru duanga hena dobla ruadre. Tau sisi dania ya da ta anofule zola otarai ira katupuha luadre. Haniha ira adre. Hana va bahevisa vatola momoi ba Betilehema. Hana va moi faluha ke Herode ba Yerusalema. Ba hevisa meno faluha ira zangorifiadre ya ia Yesu situbu bakadra ba Betilehema. Datau sisio zifafuna. Hezola otarai ira katupu halua. Natahoga tafaiki peta siso balayar adre ba oroma kheda va ya ira adre ya ia bazino mugauloni da soyo ba la onarai moroi bagatupu haluo. So zangumao la onarai Babilonia ma Babel ba la onarai Benua Persia. Ba moi ba Yerusalema moi ba Betilehema. Lau tarai ba katupu haluo. Moroi ba vehede katupu haluo. Ni ukuna ba daw magos. Iluhannya si dunia ya daw niya satua-tua. Niya sangi ila. Ma satua-tua si fakhay ba drefi. Ahli bintang. Baya iradre. Lamane bang moroi ba Babilonia. Ba ma moroi ba Persia. Natafayki ba ia ya moriba negara Iran ba mazui Irak. Faarew ya mi iraama iratalifu sefefu abu 1,000 kilo. Siwangotu 15,7 kilometer. Taila tabayang kada taila ta era tededa hava arew gotalua moroiba gatubu haluo la orasi Yesus no tubu adre ba Betilehema. Haniha iradre. Natabaso ba matay ofazadua nga wasara no wamege fehede ni oguna yaida magoi magos ni fo elwaha orang-orang majus dari timur. Katubu haluo. Elwaha magoi bali Indonesia orang-orang yang bijaksana. Ahli perbintangan dan ilmu lain atau juga lagi mo elwaha ia tukang sihir. Niya satua-tua masonehe si fakay badrefi, bama bangasi ba tua-tua tanebe, bato lagi lawa iya niya sebuah elemu masihir. Bahiza, ba ayat tidak tenga ba gelwa si afuria adre iya sebuah elemu masihir. Hadiai, ya da aulo iya ba wangopaha vaya ira adre, moroi ba Babilonia, fauma ba Beresia, ya da sonehe si fakhay ba drefima, ahli perbintangan. Baniduna-duna fena ba Teira, ba ya da Gaspar, Melchior, fauma Baltasar. Hewa si dunia ya mira ama ina irtelfu sefefu, letatu sibay hadia hada telu ira babofane, ba zimay ba Yerusalem, matera. Mefehede ni ogunae, magos, orang-orang. Jadi bentuk jamak.
Bataila ta osisi he bisa ji au narai 1000 kilo ba nahada telu ufaigi abu khera ba fana bahiza ni guna ibadai jamak adalah orang-orang hana ba asesi lawai hada telu bermedania la faiki hadia zumange auga zumange ni bekhera ni bekhe Yesu situ buat hana ba bisa batola mo moi ba Betlehema dawa no fusidua ya mi raama inay ratalifu sa fefu bagamabu ula li si fufuna mete faele ba atohare Mesia sinorazo ba atuledre bate opakha ba la odrasi dania ia razo soroi badan sareu moroi bani habairo no tabaso megeye saya nga fulu nga waene ba simana gidania bazura miha fazalima da zinangia aboto badededa basidua fefu da ha moroi baba abelelo balangi irege fa atubu Mesiadre fa atohare Yesuadre teturia banahia be ni fotadra fomadefi tenga berni hadae no folau lo balangi baba maduhu ba atule hadia sino muwa ba darmali sitelu sinanga boto deda va fa atua si sokhedra ere adre fa atua ba la okuna be amui faluha Mesia sangefa basangorifiat iokuna ba atua nia baba maluhaisi Mesia da zinangia taila ba mukuna boto ba deda siefa defi mabintang padahal nuturula la khera be amui faluha kherazo sangorifiat bermeya ira mikeno no soneje si fakaiba drefi ma ali bintang basilima berme ina banua Yerusalema padahal kidanya perhana ba moi ira la odrasi Herode ba istana padahal mo moi manofu heza tubu Mesia adre no oroma drefinia bahadia zalua ba Yerusalema metohare ra ere katupuha luo yami ira talifu sefefu fa atohare ba fanofu dra ere katupuha luo dre heza tubu razo ni ha Yehuda hadia zalua ovai moi tobali fa tobali dede ma terkejut Herode batenga hada si sabua banua Yerusalema hadia geluaha na iwa badai oi tobali de dera si dunia za lua ke Herode de atau ia ba abu de denia mesorazo si tubu jadi sobat de denia yo ada saingan ini adreva ihabu ia fa atokea hade ber meno to bebe ba de denia baba urinia da daoma ma kuaso basi dua no olifu no nobobanua adre tokea ira olifu no nobobanua ba Yerusalem adre va hadia bu uli lo balangi bapanuania babangurifi bu uli ba atohare Mesia le irai faute na fabu uli lo balangi niha ba ma onobobanua ba Yerusalema da zolifu irege melarongo banofuda adre dania tokea ira la ila da zalua ki ba Yerusalema so zangi ila hezo tupu Mesia ya ia ira sangila ama khoita ira ere ba hadia zino musura bada romali irege la ila la tuturu o bada tupu ba Betlehema avai ya i lemoi ira baba malukhait si tupu adre hala ila ba hege ba lesa momoi babangodrasi Mesia adre basi nang aboto ba dededa hadia zalua ba Yerusalema alua ni fotoi foliti fabinisatede foliti moi mamosumange hewa esi soba kabadedenia mo ia ibunu zitubuat
Jadi politik munafik bagi nete ba tupu Yesu ba Yerusalema, salwa ba Yerusalema, ba Betlehema sa tupu Yesu. Hevisa menofaluha ira. Dazin nangia tau sisio. Hevisa menofaluha dra ere gatupuhadre. Faluha ira ke Yesu sinotupu. Hadeni laura. Si fefena ya ia da labe zumange, ya lafo sumange Yehova ba labe zumange fasepata. Ira ama ina talifu sefefu so telu ngawale vasepatara ni beera baba musumange situbuadra. Anaa mabalaki, kumaya makemenyam, dan emuri ma mur. Basi dunia mo eluaha dae. Balaki eluhania simbol bahwa dia itu adalah raja. Kumaya ilau guna kumaya dre baba malu-malua ritual keagamaan ba ibadah ba edena teo pakaba ya yadre no ere sebua ere yawa gere fefu na si vena mike razo yawa razo si dua ere yawa gere ba si telu ada iya emuri asesi lau guna da baba amate ba edena teo pakaba razo sito hare adre mate dania ia ba vangeheli ba vangefae ba vangorifi esi gulidana. Dazi fafona mo moila fasumange balabe zumange fasepata. Sidua hadezi faluha hadia zalua meno faluha dra erega tupuhadre khezangorifiadre ke Yesus itupu ba Betlehema o wa dedera o muso dedera ber noi ila herera zangorifiadre razo ni Yehuda. Bahiza sitelu da ezito bali tuho gamatunewa mas ito bali tuho banunufadru ya ia da menodania faluha ira zangorifi ba mohede khera lo balangi babangifi dani wa baya tivredua haiwa na boila fuli ira khe Herode ena la ter la labe babangavuli ena bitobali ira solohe turia ba lua dania famakiko da zifaluha ira meno la ila balabezu mange ke zangorifis tu buat. Ya dahe ira amaina ira talifu sefefu. Bahadia zitobali angerenuada. Si fefena angerenua ya ia da va faluha wa de fodregeze bua. Da zalua ya sukacita yang besar na no faluha kherazo sangorifiad. Faluha buah dede. Site ai musua bermeno faluha khe zangorifi. Ano fula si dunia yaitu hevisa ita. Hadia meno na tafalua wa dede wa malua ovasa vanunufadru. Bahadia no faluha ita khezitubu adre ano fula sebuat tafaigi izalua mazura matayo adre ere katupu khaluo hadia zalua la okuna wa atuara wa maluhaisi razo situbu adre tenga la okuna wa atuara baba makiko ni habe tenga la okuna baba atuara baba yawasa tenga la okuna wa atua baba maluhaisi situbuad. Basi dua hadia zalua ni ilada manofu ira melela ila. No ofeta ira bahiza lela ila hezoka maudu. Adredania va momoi ba Yerusalema ba ena tola faluha khezangorifiadre la lau manofu. Dazi fufuna.
Si dua, ira ere sebua basangila ama khoita. Hadia kini ilada badai. La ila busa. La opaka la tuturu. Faudu bazura ezo tubu Mesia adra. Bahiza le isa momoi baba malukhaisi razo situpu. Jadi le la falukhaisi irege le faluha ira wa dada. Basi telu Herode. Dania va muia ifalukhaisi berme o itedede mekinom o muia falukhai wa baiza babopunu hadeza lua nai. Tokea ya abu dede mangiva dedenia. Herode fabini tede ba no soba khaba dede wange. Irege dania lua meno mofane dra erega tubu khalua mga buli ba penuara ba deza lua ibu nudraono savena tubu irugi zidua fakh. Berme muila dani mu erai na rai penuara ba adro dani na bazura matiore ba badai falukhaisi ba nomo ber no sae ai fava tubu ba badai muila falukhaisi Yesus itu buat. Dagang irenwa si fafan. Si dua kembali ang irenwada menofaluha herazo si tubuadra. Ba fefu dai berba omasi lo valangin de seguridana. Ba ia da hada ni faluada. Te kauni ita, dai kang erenwa si dua, te kauni ita baba malua fasumangeta herazo adra. Sumange. Hadia ba bisa ita ba malua fasumangeta. Si fufuna sumange forma folau sinuna soroidede. Tenga haba pepe. Manuna baba mola khemia ia. Tenga manuna baba ngalui tei. Bama baba ngalui sumange. Dauzi fufuna. Si dua. Tafo sumange ia forma okhetada. Me okhetada adre no soroi lo balangi. Fa sumangeta soroidede. Na adre berda tabe ezabelesuhi. Si mane ira erika tupu khaluo nomike hadani ilada la bega naa sabelesuhi da kumoyo ba emuri. Beza belesuhi menosorui ia fefu hadia ia zisukhada. Basi telu revisa ba musumange lo balangi lulu ba auriu to bali sumange lo balangi gofu heza soe, gofu hadia manegi nete, ba gofu hadia ni faluau, nae hafa musumange lo balangi. Dao iya, zinangeta falua, ba sumangeta ke lo balangi, meno faluha ita, ba omasi lo balangi ya iya, ba atubu Mesia, Yesu Kerisor. Si telu, si tomali ang irenuada, ya ia da menofaluha razo si tubu adre ba alua va mohoni fa auri. Hade va mohoni ya ia da la ter la labe. Ba mukuna ya boto ba de da irama ina talifse fefu la ter la labe tenga simane ni rongo da bani basoda ba media sosial. Na sozi kala ba pertandingan ba Piala Dunia balamane mi angabuli mi ter lalabu. Tenga da keluania. Nah, tenga da keluaha la ter lala ilungua. Tenga lala famakiko bama fa atekiko. Tenga da Tenga lala aka-aka. Lala munafik. Tenga lala vangeheta bahulu. Ya? Melepaskan. Tenga fehede va oya lala baroma. Tenga daw keluahan na iwae ter lala be. Hadia i. So telunga val. Ter lala be ya daw alua ba malalini era abe bua-bua. Tenga saai ono zugemi gemi ita no tobali ita ono haka. Ter lala be eluania lala fau gemi rei da baya dai ter lala haka. Si dua, tobali sama ema turia wawadede, tenga turia
solohe ba makiko. Faudu dae ba kedraer ka tupu khaluo. Lela fuli ira Herode bere turia da dania tobali mui famakiko. La tere la be na bui tobali ira solohe famakiko hadia i na tobali solohe turia fa omuso dede turia wa dede. Dage lua tere la be. Masih telu tobali sama lua fa omasi bani hafefu. Na bazilale si faudu, na bazilale si lefahubu, ba ia dae tere lala be bohoni fa lua ba omasi bani hafefu. Dage luaha zitobali duho fanunu faduate. Batatu na tafaano ita ya mi iraama ina ira telifu sefefu ba huhuo faudu ba duho ba nufadru matema natal pegei kabere basi manistor sai tatu ta alui hadia ba mo berhuo ba avena tabotohi ba ta tefaiga ba avena fotuha. Batatu tola hadia tahale zitobali ni tanda badede ba badaei ni tanda badede tahalo yai berme tuhonia badae izito balenge renuada baeda matai odua nga wasifele 2b meiwa bala ter lalabe wangavuli badanera. Simane lalagera era va motoki badede so makaita ba duho vanunufadru matema sitobali tema PGI fa makawi ba sager Indonesia. Wabaya mi fefu Yahov.